Nina bakashana kamenze yaphuza umlaza kameva nina bendlondle noPhaphe Khanda. Siphinde siyabingelela futhi inkalweni zethu zonke khona ke eNingizimu Afrika. Sithembe ukuthi nani niyaphila kahle, nizizwa nje niwumqemane. Mawuthani niphile ke nkosami niphile nibe kahle. Igama lami ke sichaza ngakaluqa le Black Life TV, impande zama Africa igama lohlelo. Qhubeke ke like, subscribe, siqhubeke nje nokwandisa umndeni ukhule. Amavideo namavideo siwabuka siziqiniseke ngenza ukuthi siwabuka wonke. Ngoba umuntu mayebuka 5 minutes noma abuka intro kuphela simbona kwi-comment ukuthi lo azangayibuka ivideo yonke. Mangabe beyibuka yonke ngabe impendulo uyitholile khona kule video. Kodwa ke asingene odabeni njengoba sasigodlweni sendumbeni kaBabugasa namhlanje sizokhuluma okuthinta ke abantu. Ngoba abantu bayangibuza sicha lezi inyanga zeni zazi ukuthwalisa kuphela. Ayikwazi ukukhafulisa, ayikwazi ukunikeza abantu imvusankuza, ayikwazi ukunikeza abantu izikhafulo, ayikwazi ukunikeza abantu izinto zokuchela, zokuqhuma, zokuphalaza. Ukhona kuBabugasa yena owazi imithi mina ngasilutho ngizombuza. Babugasa sibingelele. Oh, sibingelele umsakazi, sibingelele nakubabukeli be-Black Life TV. Saba wakhehla ake sizwe ke namhlanje ngoba sasikhulume kakhulu ngezinto ezinkulu. Abantu bami lapha njengoba bengithumile nje bayakhala ukuthi cha akukho esikhulume phela nalezi zinto ezithile ezincane abakwazi ukuyithola ngale kokuthi mhlawumbe kuthiwa kufuneka isahamba semali. Mhlawumbe ke uBabugasa asithi asibeke ezinye zeinduku ezikhona la nanokuthi isiza ngani umuntu ongayilanda umuntu onjani. Oh, siyathokoza kahle. La ekhaya khehla lami ngikhuluma nomuntu osuke ethi mina mkhulu ngiphethwe ama-ulcer. Yeah, umuntu okanjalo la kaGasa sibasizile kakhulu siyabasiza sabasiza namanje. Sure. Kuzoba khehla lami ngizozibala nje zibeningi ngoba izinto nje vele lezo eswe ngizazi ukuthi mofika la kumele ufike uzithathe ezo. Yeah. Kuzoba umuntu othi mina mkhulu ngihanjwa into esiswini, ngihanjwa into ngathi inyoka. La kaGasa ikhona into ekanjalo siyakusiza futhi siyakutshela ukuthi mofika la le nduku le sesiyenzela la. Siyakuthatha sikumixele yona simixwa namanzi olwandle. Sorry msakazi. Okay. Imixwa namanzi olwandle. Sithi iphuze la lensisi. Ngale ngathi uyiphuza mokulilodwa behamba uzoyizwa ima ndawonye noma ngoba phela isuke ihamba kabi ihamba kabuhlungu ngaphakathi. Sure. Sibe sesithi mangabe uye toilet ubheke uqalaza. Kwabanye kenza sithi mangabe uye toilet ubheke kwabanye uthothi uzoshatha emkhulu. Lento ngiyayizwa sengopha kakhulu ngaphambili uyabona iphuma kanjalo kuyenzeka iphume makuyinyoka iphuma iyamahlelehlele la ke kuyobe sekuphuma kwalo lelumbu ngoba abanye kusokuyizinto abazeqile kuzoba umuntu othi mina mkhulu ngifela ubudoda bami bufile amsebenzi yeah siyamsiza la kaGasa umuntu okanjalo. Yazi usakhuluma ngaleyo nto kunensizwa engeke ngahlangana nayo yangixoxela ukuthi ubaba wayo usegula isikhathi eside bayasola ukuthi into ethintene nelumba ngoba lento sebegijima left and right bezama ukumsiza akasizeka kwenzeke lutho. So ngithi mhlawumbe ake ngiyifake na mhlawumbe ukuza ukuthi ikhona into kanjalo umuntu uyakwazi ukusinda mayisefana nobaba walensizwa ngoba mayixoxa kimi ithi sichaka into esenginovalo layo nobaba uyasho ukuthi unovalo ukuthi lento mangaphuma manje kuyena usengaba useyagoduka uyahamba. Ukhona nokuthi into mayisigcile kakhulu ayibisakwazi ukuphuma. Sike sibheke lapho khehla lami ukuthi lento le isimudle kangakanani. Kuyenzeka ukuthi ilumbu elidla ubudoda bakhe. Oh yes. Malidla ubudoda kanjalo sike sibone ukuthi okay mhlambe mawukuthi libudla ngaphambili into ebonakalayo. Siyakwazi ukubheka sibothi okay hayi sekumndonda mhlawumbe osele. Asibe samkhothisa umuntu kanjalo insizwa sibe samphuzisa lento esisimphuzisa yona. Ngoba meya kodokotela uzofika lapha kodokotela ukuthiwe hayi nangu udlisiwe lo muntu na into adliswe yona uyayibona lo asibe sakwazi ukwenza into kanjalo umuntu simsiza kahle kusanesikhathi ngaphandle isaqala ngaphandle futhi komuntu othi hayi kade yangiphatha kodwa sibona ukuthi ayimenzi lutho imphatha nje lokuthi uyayizwa ukuthi ngaphakathi yamudla ingakho sikhetha ukuthi sikhiphe ngezansi. Oh yes, oh yeah, sikhipha ngezansi kanjalo kushuthi ngamanye amafuphi kubalekile ukuthi into mayiqala usheshe ufike uzokwazi ukusizakala. Yeah, okulula nje ukuthi into ngale ngathi sukuyizwa ukuthi okay iyaqala lento ngoba abanye uthothi akulona ilumbu straight yinto esuka eqaphasa esuka iyilumbu yavuka isilwane yabo uthole lonto sothi masiyichecka siyithole kanjalo sibe moshesha wafika siyakwazi lento siyinqanda sisize. Okay mkhulu asikhulume ngokunye ke futhi onakho busaqhubeka ngakuphatha. Okay khehla lami la zikhona ke insizwa la isikhafulo yabo esila sikwazi ukulanda abantu umuntu osuke ethi ngihanjelwe indoda siyakwazi ukusilanda
besibanikeza izizwe kudala kodwa ngendlela ukuthi masikuposela khehla lami akwenze ngalendlela le esuke thina sisho ngayo sikhulume ngawo naye ulokhuzana lo simelapha okwesibili ukungcola okusuke kuyena siwe singakwazi kuyenzeka komunye uthi siyamnikeza isikhafulo ashaye ngoba ashaya kube kanye la ugcaba igazi lakho lasovala uhlanganisa bazoqeda uyaphephetha ashaye sithi sisheshe sifike kuyena lo muntu asheshe aphendula asheshe methe akeze la uzozala kuyenzeka ukuthi omunye kunezinto ezisuke zokungcola egazini so kuloko ezikhafulo bayazi abantu besenza umuntu ethi ufuna isikhafulo ngithi khehla lami ngicela ongcono ugibele uze la mokhuluma ngesikhafulo usebenzisa ula kumina ngikubona kunesinye isikhafulo khehla lami ngitholela inkukhu emhlophe sisuke simlanda simbiza umlanda la uhamba ujabulile mokuthi udinga unkosikazi ukuthi ufuna abuye ekhaya uhambile le nkukhu emhlophe sebese siyayinquma mina ngikutshela sinquma kanjani sixhube nalamakhubalo so yageza umbiza ngegama yena kube khona umuntu ozoshunqisa futhi esekushunqisela ngawo ummemeze ngegama uphuma khehla lami la uphuma seqondile ngoba phela ukuthumela into kumuntu isuke ingayi kahle kodwa isuke iyolanda yena ukuthi imphendule ngoba umuntu osuke kade wahlangana nawo usukumazi uma ke sikhuluma ngomvusankuzi mkhulu amadoda ayakhala ukuthi sekubonala ngathi sekuyinto ufuna uyilokhu uyisebenzisa njalo ayikho into ethi ufuna umuntu achathe akwazi ukuklinisa kuyena isidoda sakhe abe right abe insizwa akwazi ukuyimela ngale kokugonya umvusankuzi mhlawumbe kube ukuthi uphuza mayefuna nje amandla athe ukubaxaxa kodwa kungabi into asema ngayo nomphela ayikho into kanjalo la kaGasa khehla lami ikhona into kanjalo la kaGasa kunomuthi okuchatha kube khona umuthi mangabe singinikeza umvusankuzi bayazi abantu ngabatshela manginikeza umvusankuzi kukhona omunye engikunikeza wona owodwa ophuzayo woklina wena ngale ngathi uphuza woklina la ngale ngathi lento ikanje into edala ukuthi igcine seyikhathala imthambo yomzimba uthothi umuntu wesilisa ubelala nabantu abasuke bejova laphana ethatha wonke ama-discharge lawo le yanto iyayikhathaza imthambo imjovo nayo yonke into uthothi induku ayisafinyeleli ukuthi udlule kunumber 3 omunye uthothi akasadluli naku-1 so ngale ngathi uklina lapha kumele ukuthi uhleli kanje emsakazi moyiphuza le uphuza le yambiza le uklina imthambo yonke imthambo induku ikwazi ukuthi ekseni ivuke imile ikwazi ukuba izinyakazele yodwa udlalele ngalo uthi uphuza umvusankunzi yabo hayi ukuthi uzophuza umvusankunzi ngoba uthi naku kunomuntu ozayo kuyima uba lapho bese uzwe ngathi ungawodlala egroundini kumele ukuthi uhleli kanje uhleli nabo abafanele izixoxo uzwe udlala ukuthi awuyadlala yakithi ngiyosebenza ngiyolima ntambama ukuthi ngiyolima ulime ngaso sonke isikhathi osukufisa ngaso mhlawumbe ke ake sidlule lapho sibheke abantu ke bayasebenza abantu babonana nabantu kodwa banenkinga ukuthi abanye banesichithwanyana nje bafuna ukugeza bafuna ukwenza yonke into uhamba kanjani kulolu hlelo kanjalo la kaGasa ukugezwa la kaGasa siyakuthatha kodwa mofika futhi siyakwazi ukucheckela siqale sikuhlolele sibe sesikususa lelo thunzi leso sichitho leso sesivula inhlanhla yakho siyakuhlambulula ngalamaphafa la ekhaya u4 sibe sesivula inhlanhla maningi amakhuba lesesinawo manje sisikhuphula ngawo ukuthi moqhamuka phansi kwabantu usheshe ugqame phansi kwabantu ngoba le mithi esuke ifakwe nogqame ehlungwini ifakwe yonke imithi engayibala nje beminingi emsakazi hayi ake ngidedele wona Nkosi yami uchaza okwakho cabanga ukuthi kuyasala ke manje ufuna abantu bakwazi ngesigodlo sakho nomsebenzi wakho kuloko ogeza ngikhuluma nomuntu osuke egeza ngoba ashadiswa nento esamncane eshadiswa nesipoko esamncane umuntu owashadiswa notikolosho umuntu ohlushwa into emlalayo engasuki kuyena umuntu othi mina ngihanjwa izinto emzimbeni so kuyisichitho leso kubalekile ukuthi ukulahla uthotha omunye kade wezama ukulahla inkinga yakho ukulahla kwakhona akakulandeli ngendlela abantu abamlahlisayo abelapha abamlahlisayo udinga ukuthi umuntu momlahlisa ube sokulandela ngendlela ukulahla kwakhe ukuze aphumele phakathi kwekhaya ephilile kuba kanjalo umsakazi okunye ngakubala yiloko kwesilonda uthotha umuntu uthi nginesilonda mkhulu asipheli kade sangibamba lesilonda isilonda esingaphakathi noma isilonda nje singaphandle isilonda nje singaphandle uthothi isilonda sonyaweni ngayisilonda sikephi la ekhaya kaGasa siyashaya isilonda imithi kaGasa ayiphikisana namaphilisi lese mhlawumbe ukhuluma ngesilonda mhlawumbe umuntu udla amaphilisi leyo nto medication le yasentshona akuphikisani naye akuphikisani nako khehla lami kodwa ngeke ngitshele ukuthi okay mase soqala sobona umehluko sesiphola isilonda
hayi seku-right-ke songama emaphilisini ngoba uthotha omunye usuke edla amaphilisi ngoba esuke ebamba iy'nhlungu esho ukuthi siyakhubekeka siyaphambili sibhola imbongo uthotha usedla amaphilisi usebamba iy'nhlungu omunye uthi hhayi nginoshukela yabo manje asifuni ukuphela isilonda ngiyaqhubeka udla amaphilisi akho mina kuphela into engilwa nawo sengilwa nokuthi-ke manje ngifuna ukwazi ukuthi ukupholele isilonda lesi mase sipholile isilonda mase ngithi hamba o-check abe-BP i-BP siyayehlisa like ayiphele yeah so kuyakhoriwe la ekhaya abantu phela abasebenza into ezikanjalo siyakwazi ukuposa siyaposa ngophepho siyaposa ngelokhuzana uphepho kodwa kakhulukazi siposa ngawo ngoba abahlala phesheya bayazi ngithi abangitholela umuntu osuke esegoli kube ubonaka engisizakala kanjalo ukuthi ngiposela umuntu osegoli ozokwazi ukumqhubezela impahla size njalo nalabo baphesheya kodwa nje thina la ekhaya siposa ngophepho kakhulukazi iwona esikoriya ngawo. Sibonga kakhulu umkhulu isikhathi sithemba ukuthi-ke abantu bazokwazi ukuxhumana nawe uphinde futhi ubatshele ukuthi utholakala kanjani kuziphi na. Thokoza khehla lami mina ngiseThekwini endaweni yaseMlazi. Ngiyatholakala ko-081 45 78 132 081 45 78 132 enye ithi 061 593 0735 061 593 0735. Kuba inamba ye-WhatsApp efoneleka ziya WhatsApp zombili ziyafoneleka kodwa ngiyacela ukuthi abantu uma befaka ama-message ku-WhatsApp ngoba ngumuntu obabhizi ngicela ukuthi bazame ukuthi bangifonele mebebona ukuthi akuphenduleki lethu ngoba baningi abantu abangifonela abasuke ngi-WhatsApp ngaleso sikhathi. Okay, asibonga kakhulu-ke isikhathi sakho nawe mbukelo we-Black Life TV sithemba ukuthi ubheme wakholwa-ke namhlanje uma ubuka la mavidiyo osewabukile noma leyo ibukayo uzofunda okuningi ofisa ukuthi ukhule khona kwezokulashwa la usizakala khona kulashweni. Gama lami King Sithangwa kaloku qala ezimpande zama-Afrika seniyosala kahle.